Assalamu alaikum, урматтуу биздин универсал каналыбыздын көрөрмандары жана жалпы мусулман бир туугандар. Бүгүн биз 2020-жылы 6 январь күнү Өзгөн шаарындагы Красный Маяк базарына келип, малдын бааларын тартып сиздерге чыгарып бермекчибиз. Кече Ош шаарындагы Учкун базарында мал базары чыгарып бергенбиз. Bizim kanalga катталып болсоңуздар, каналга катталып койсоңуздар болот. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге бүгүн малдардын бааларын чыгарып жеткирип бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Сан уйлар сурап көрөлүчү. Ака, уйдун баасы канча экен? 75. Торпок эркек экен, а? Уй, 75 миң сом торпок, ургач торпок. Канчаны туган бул уй? Туган экен 4-5 литр. 4 туган уй экен. Азыр деле садырабы? Азыр деле сасаңар болот экен, 4-5 литр сүт берет дейт. Жазга туйбу? Не бу? Жазга туйу тубайбы? Жазда туйу? Туйу. Ha? Uydun baası kança eкен? Kançаны туган бул? 4 туган уйдай 150 миң сом baası. Uy kança eкен uy? Baası kança eкен? 70 миң. Kançаны туган бул? Bir de tuğan uyday, baası 70 миң сом. Жазга дагы туйу? Торпок эркек торпок экен. Uydun baası kança eкен? 50 миң сом. Канчаны туган уй бул? 5 туган уй 50 миң сом дейт. Sütü var. Basacağız. Kança litr süt берет бул? Hazır. Sağır geçsen 5 litre gelir süt. 5 litrden gelir süt берет дейт. Gelir. Aran boyu. Genç var. Özme genç malım. Özümün malım ve sütü koyu. Boyu gelir. Göp da çıkar. Uydu kança da otas? Uydu kança da otas? Kançаны туган уй? 4 туган уй экен 65 миң сом дейт. Kança da otas uydu? 65 oldu. Satıldı mı? Torpoktu uy 65 ming so'mga satıldı. Sen gel. 65 ming so'm bo'ldi deyapman. Qancha dodasi torpoqda? 40 ming so'm deydi, erkek torpoq. Torpoqning bahosi qancha ekan? 36 ming so'm deydi. Aytdim 36 charm berib o'tadi. Hozir ishimizni atsalamdan Buqaga 36 ming so'm berib o'tadi, egasi bermayman deydi. Yo'q, shunday o'tadi.
Kaçıran da sandır bakıyor. Al. 30.500 so'mdan sonra o da tırpaklarda. Başka yere girelim de. Tırpağın bazı hangi çakon? Aldın araba. Ben Uyunuzun bazı hangi? Hangi aldınız? Bunlar aldı 65 bin alıp duruyor. Hiç kimse değiştirmiyor. Aka uydun bazı hangi? 85. Kaçıncı torpa o bu? 400 torpa olken de 85 bin so'm. Emişsin bu elbette sana. Sütçü odat mı? Sütçü odat mı? Bu elbette değil mi? Qancha süt beradi bir berganda? 8 litr süt beradi ekan. Torpoq erkek. Qancha ekan bahsi? 80 ming so'mga olibdir. Bas qancha uydun? 75 ming so'm bet. Qanchani turgan bu? Birinchi tur shu. Birinchi tur shu ekan. Mana uyda 100 ming so'mda odat. Süt o'ta yaxshi berayotgan 10 litr süt berayotgan. Uyunuzun bahsi qancha? 84 aşkım. Qanchasi turpa oldi? Üçüncüsü. 3-chi turpa ekan 80 ming so'mda odat bahsi. Erkek var aslında. Malas erkek. Altına kustu var aslında. Qanchani tug'an ekan bu? 78 bin verdi. Üç tuttuk al, üç tuttuk. Bahsini aytmoqchi. Bahsi qancha? Bahsi. Arka çıkarıp ayla koş çıkar. Qanchasini aytmoqchisiz? 90 bin tane. 90 ming so'mda 3-chi turpa.
Uydu qancha dediniz? Qancha dediniz bo'lsin? Mana 75 lira. Narxi-chi? 85. Boğuluyu 85 bin so'm, qarasi 75 bin so'm Niye dedi. tartib o'tasizmi?